kanko Allahu tabaraka wa ta'ala waɗugol en yimɓe alqur'ana e sunna mo foddi e yettirede ɗum ede yettamo hiɗen jarnamo eɗen duwano annabi meɗen ɓurnaɗo tage fonulira yurmede muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. en toromo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala moƴƴereji ko heɓoto kon e nduɗo lewru e ndeɗo hitande e ngal ɗo ñallal e oɗo sa'i mo wonɗen e muɗum ɗo yo Allah okku en ɗum bone e wororde tanaji ko heɓoto e ndu lewru e ndeɗo hitande e ngal ɗo ñallal e o sa'i mo wonɗen ɗo yo Allahu tabaraka wa ta'ala dandu en ɗum. haray lande ɗiɗi hewtude yeeso ga ko ɗen falaɗen jabade biiznillahi ta'ala heɗen andi noon ka golle diina waajagol e jannugol ko ɓuri hulɓinade e ɗeɗo golle fuu ko o jaabagol lande, sabu hiɗa wawi jaabade landal ngal tawa hiɗa falji e maggal. goɗɗo go yiitoya sawaba on o rutto e maɗa, si o ruttike e maɗa no gasa cheytane faloma ronka ruttade, siftora mawnintinare, sabu ko wiyete mawnintinare ko batrul haq wa khamtu nnas, ko salagol gonga e jasingol yimɓe ɓen cippina ɓe ƴawna hoore mum, yiyana hoore mum ɓural e hoore yimɓe ɓen. wano ceerno wiirte noon ka akhdariyu wa ru'yatul fadli ala nnas, kañum ko ɓural mum tun yiyata e hoore yimɓe ɓen. ɗum noon faljugol e on jarraboye ɗon eno siŋodiri, so tawi Allah faabaki on tigi o luttey ko falji ɗon, o cakko ɗon, o darto ɗon, o tawa Allah tabaraka wa taala yawmal qiyama hersa ka ulno adna kan ɗo hersoyaka toon. yallah danle ɗo gandi nde a ñande yewtuno ɗo fi o ɗiggalngol nene e baaba adduɗen hadis ne laaɗo sallllahu alayhi wa sallam kaɓe maaki ɗon ridallahi fi ridal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. wiɗen woɓɓe wi wa qila wa in zalamahu qala nam wa in zalamahu. wonde ne laaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki welaye Allah no e nder welaye nene e baaba, woni ɗum si nene e baaba weltike Allah weltike, si nene e baaba tikki haray Allah tikki. woɓɓe landiɓe e nene laaɗo haysi tawi ɓe toñumo ɓe maaki naam haysi ɓe toñumo. joni noon ɗengal fali en e toɓɓere ɗon, fiññingol toɓɓere waalide yeeso ɗon nden wa in zalamahu. joni si tawi o tooñiɓe ɓe tooñimo, tooñe ɗe o tooñiɓe ɗen kanko ɓiɗɗo on ɓuri hulɓinade tooñe ɗe ɓe tooñimo ɗen. kono si tawi ɓe tooñumo ɓe bagimo wano ɓe huuɗimo ɓay ko ɗon ɗengal ngal wurgitino, si ɓe huuɗi ɓiɗɗo maɓɓe on e hoore tooñe tawi ɓiɗɗo on waɗari ɓe fuyi, karama ko ɓen holli wonde ndin kuddi ɗon ɗi jaabotako. ndin ɗon kuddi ɗi jaabotako sabu ɗum ko udwan ɗon haray ɓe jaggitu e hoore makko. si karama ko goɗɗo tewike pas tooñimo e hoore tooñe bagike mo huuɗimo ma seytinanimo e hoore tooñe, ɗen tooñe ɗon ɗe sakkoto jaabagol kuddi ndin, ɗe sakkoto kadi gongugol makko ngol ɓay o bagike. Cheikh Fawzan yo Allahu yurme ɓe maaki fa dhalika udwan, ɓe gandi ɗum ɗon ko jaggitugol noon ko tooñe noon. Allahu tabaraka wa taala o wi inna allaha la yuflihu zalimin. hadisul qudusi Allahu tabaraka wa taala wi o mannata tooño ɓen, Allah o yiɗa tooñe ɗen, o yiɗa tooño ɓen. inni harramtu zulma ala nafsi wa jaaltuhu baynakum muharraman fala tazalamu. haray nayo nene e baaba bago ɓiɗɗo on tooñamo, so tawi ɓe bagike mo ɓe tooñimo ndin ɗon kuddi e nden bagande e tikkere nden ɗon nangatamo. hadis on fandaki e konngudi karama koɓɓen wonde si ɓe hawtike tum ɓe tooñi ɓiɗɗo on kuddi ni jaaboto. ko hadis on fandi ko si kamɓe ɗiɗo ɓe tooñidiri, ɓiɗɗo e baaba si tooñidiri haray ko ɓiɗɗo on hani cippitade tuuba rutto hara tooñe ɗen ɗe luttari, hatta babajo on kadi tuuba rutto
yaafino e ɓiɗɗon si tawi o toñimo. Sifa ngal landal ɗon arti hannde kadi fi jombinede si tawi hannde ɗon anndi o ko wiyana wiyede mariage forcé, forcegol ɓiɓɓe mum ɓen, ɓiɓɓe mum rewɓe ɓen okkitira, goɗɗum hara landaki ɓe, goɗɗum kadi landomo o wiya baba hawranalan on tigui wiya ko ɗon yahata ko ɗon mayata. No woodi mawɓe huɓɓinoɓe guiɗeli ka galleji mum wiyawa ɓay mi suɓike okkugol ma nokkel kaari, a wiya faala ka nene ma yalta e kaar ɗo. ɗum no addude fitnaji adda guereji ha ɓiɓɓe goo no dartade mawɓe mum ɓen, ɗum no wadde tapage ji ka galleji meɗen ka yimɓe e ɓengure mum fof lanciri saabu ɗum. jiwo on e bandiraɓe mum ɓen e nene mum bambidira ma ɗum ɓe fof ɓe tawta jongalle ɗen gorko on kulol, jiwo on jebbilora saabu kulol, o yaha o ittoya mone on e gorko mo okka on. ɗum ɗon fof no wadde karama ko ɓe wi ɗum hanaka islam, c'est à dire islamu jaɓa ko wiyete mariage forcé kom. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam Anas bun Malik ibnu Abbas o filli radiallahu anhuma o maki jiwo arno ñande goo jaat jariyatun ila nabi sallllahu alayhi wa sallam fa qalat, jiwo arno kecco nin ka nelaɗo Allah jariyajo o wulliti o wi nelaɗo, o wi ben an okkitirilan e dewgal landakilan dewgal ngal welatalan, ma o wi dewgal ngal welatalan nelaɗo landimo, ɓe landinoma o wi o oye, ma ɓe wi o wi ɓe landakilan nelaɗo landimo ene dewgal ngal no wele o wi o oye. o gandi ɗo fof ko hunde wotere firi, soit ɓe wi'imo min okkitirima meɗen falama okkitirde kaarijo, o wi dewgal ngal welarimo ɓe forsi ɓe okki, ma dewgal ngal welimo kono ɓe disakimo ko ɗum mettimo fof ɓe toñimo. on tuman nelaɗo sallllahu alih w sallam sahabajo filliɗo hadis on ɗum woni ibnu Abbas o wi fahtaraha rasulullahi sa sallam, nelaɗo suɓinimo, mana ɓe suɓinimo on karama ko ɓe firi ɓe suɓinimo awa joni muññagol saabu Allah ɓay ko ben makko forsimo o wona, ma o suɓo yoɓe yeeto ben makko yo ben makko jattumo. karama ko ɓe naadi haalaji hewɗi hadis on, woɓɓe goo wi jiwo on suɓino yo dewgal ngal rompu. nelaɗo makari mi jaɓitima de ɓayna kam ɗoni waliyu, ɓe noddi babajo on ɓe wimo asi fitna yaltoyi e ɗum haray ko an huɓɓi yite fitna on. kanko kadi o wiyari mi jaɓiti de o yiido e gorko on o wi yafolam mi hokkima ɓiɓɓan on kono o yiɗama. suka on katte ko joom faamu o wi awa min kadi wota mi faw on yangi ko moƴƴere yiɗan ɗollan sago am kam on ɓuttay, haray min kadi mi jonniti on ɓiɓɓe mum o gandi faamugol li ka. si tawi o hawtino tun o wi mi jaɓiti o yawiya mi jomnitata. si nelaɗo mako no mi jaɓiti wiye annabajo on ko bonnowo dewle, ɗum noon annabaɓen ko moƴƴinoɓe na bonnoɓe. gorko on kadi ɓay ko waɗaɗo barki o faami wondugol e debbo mo yiɗamo wonantamo ɓuttu, o tampina israɓe makko kankadi o lorroto kankadi o acciti. haray ko ɗum ɗon woni hallu on tigui tigui o solution o a suka si tawi koyo baba jiwo forsumo adde kama ta jaɓaɓɓe ɗum, jaɓu giggol ngol ɓe yiɗuma ngol ma intérêt moɓe jokkirma on saabu mum, kono ngal dewgal ɗon ta ronditagal huɓɓa yite kama. si tawi an kadi ɗa andi ɓiɗɗo ma on faalaka ka wonoyta ɗon wota forsumo ya, sina ɗum haray a lorri gorko mo hokkuɗama on an kadi a fawtoyta ko ɓay koye ma aroyte. ɗum kadi bonnay inde islamu on, bonnay inde islamu on. nelaɗo sallah sallam ɓe maaki sonnajo jiwo kecco wota okkitire dewgal ha o yaminire hatta tustamara, ɓe maaki mana sonnajo seedaɗo awa mamo modi mum mayi wota okke dewgal hatta tustamara ha o diisine o fewjode. ɓe maaki wal bikra hatta tustaazana, ɓe maaki siko jiwo kecco mo meeɗaka jombede yo diise, mi mana yo lande o yewtide. sahabaɓe wi ko honno noon andirta o jaɓi, nelaɗo maaki ko so deƴƴi. andi jiwo mo meeɗa andude gorko so landama fi gorko welowomo o deƴƴay o uggino fanka. si tawi kanna gorko welowomo o ɓantay kinal ngal fonto sagara o wiya on no mettala mi faalaka, andi kecco anda suuɗugol giggol. donc hersiray noon wiyede kañum kadi hewtino faala gorko o fanka. fankande makko nden ko holli ko wonde el partage d'avis haray mo tawti. donc ko noon sharia on janniri
hokkugol ɓiɓɓe mum rewɓe ɓen hewre dole wiya ko ɗon mayata sa wiya wonta ɗo nene ma yaltanaylan ɗo ɗum ala ka islam few ɗum ɗon ko aada e jikkuji jongalleɓe ɓe andanɗa hoorema ko ñande bagiji ke galleji muɗum ɗum kadi jeeyaka e systéme ni en ndin kono noon si jiwo yii fiwata ben mum hersu o muñike o jaɓani fi Allah o woni haɗa ɗon kadi aymo liggitari ɗum kadi koye ɗiggere jeeya. Assalamu aleykum wa rahmatullah.